You are welcome. La ekhaya ke sihlaziya amaphupho. Njengoba ngivulele channel ngivulele nina amaphupho enididwa amaphupho athile. Siyakhona ke ukuthi ke sisize abantu etsepho ukuthi ke sibachazele amaphupho. Amaphupho ke abalulekile ngalendlela eyisimangaliso ukuthi uma ngabe iphupho lifikile kuwe ukhone ukuthi uliqonde iphupho. Linda, siyakwemukela. You are welcome. La ekhaya ke sihlaziya amaphupho. Njengoba ngivulele channel ngivulele nina amaphupho enididwa amaphupho athile. Siyakhona ke ukuthi ke sisize abantu etsepho ukuthi ke sibachazele amaphupho. Amaphupho ke abalulekile ngalendlela eyisimangaliso ukuthi uma ngabe iphupho lifikile kuwe ukhone ukuthi uliqonde iphupho. Linda, siyakwemukela. You are welcome. La ekhaya ke sihlaziya amaphupho. Njengoba ngivulele channel ngivulele nina amaphupho enididwa amaphupho athile. Siyakhona ke ukuthi ke sisize abantu etsepho ngokuthi ke sibachazele amaphupho. Amaphupho ke abalulekile ngalendlela eyisimangaliso ukuthi uma ngabe iphupho lifikile kuwe ukhone ukuthi uliqonde iphupho. Linda, siyakwemukela.